I evo nastavljamo, izvinite što je ovo bio drugi klip. Nešto sam slučajno pritisnuo, ali nije bitno. Ako gledate onaj prethodnik, pogledajte i ovaj. Ili obrnuto, evo, ovdje da vam pokažem kuće. Evo, to je u dvorište, nema ga sad. Tako. Hajde sad da pogledamo gdje ja skrećem da uđem. Evo, tu je ova zgrada. I ja ovdje skrećem. I Uroš ide pravo. Ćao Uroše. Ćao. I ja ovdje skrećem. Tako, idem tu. Što vam pokažem. Tu. Vidite? I evo tamo, ovo je moja kuća. Ja živim na prvom spratu. Stanar. Tako. Tu. Inače ovo je u Durlanu Nišu ispod Vrežinske pumpe. Evo. Ja se inače vraćam iz škole, evo mi garanac. I nosim naočare, da. Znate to. I to je bilo to. Ja mislim za ovu epizodu. Vidimo se sljedeće. Ćao.